Middle East ta hojik USA amasung Iran gi war sigi face asi yam sathiba face amado oirakre hojik se duga hoige USA gi side ta su yam thina sop pan bagi wari hojik ano no ba kaya ma tholai ko duga Iran gi manung da su USA na left wi da strike tawraga asiana thokpa duga infrastructure kaya ma toibagi destroy tawbagi wari su lai aduna hojik akhona khangjin bi abasi ngarang se USA gi army ani ma sikre ko habidi mafam se maroina Jordan gi airbase amada Iran na missile attack tawrakanda haibi airbase to leramba hoige US army ani ma sikre do aduga ama mang khre bane adu hauji khwaidi gi latest oiba ama lai sina Iraq manung du so oi Iran gi missile attack gi US gi army ama ngasi lai khidre paw se ma ji headline na ji paw khudi mukti yaure duna US gi army si mathang mathang sibi gi wari si lai ko aduna hauji Iraq manung da si re pot sina kamain si ge kanda hoige Iraq ta lai US gi army base ama da mo gi US gi army me am se meeting ama tawbune hai ko adu hariba meeting taw mafam se masi Iran na khanglo matung da hariba meeting mafam sida mo gi airbase sida Iran na missile attack taw matam direct hit taw he duga mafam se pura destroy taw we have ne du ngarang si phongdok khibada hoigi tongan tongan ba journalist sing phongdok khibagi matung inadi hoigi mafam da laiba ngasai gi US army me am punfam da lairiba adu gi army me am du madu gi do puna sirang godo mande have wafam su phongdok ko lai khamne ko adu US gi side gi hoji confirmation pire is not only army ma katang si have ne adu hoigi local person hai tare local da laiba mi sing na haibadi Iraq da laiba harisina mafam da pura destroy taw re aduna madu da laiba khudimok siram gani have sine ba ko lairise aduna hoji US gi side yam thina sopo pan bagi wari sala ko nina khoi USA gi side gi hena lan si kankhala khibe na traga ma khoi sing ngamore khambadi gi handokhi si ai ko adu matangi matungina purakani adu ato pamana hoji lairisina Iran gi side gi yamna chaw wa ma thore ko karino hara kanda khoi Kuwait sine ko yamna USA da mating toraga USA da moi territory piraga Iran de tai ta holise aduna hoji Iran manung de gi hoji laiba pausina smaina lai abadi Kuwait laiba hoi army base sing USA army base sing direct hoi missile kapsin ba se masina tabida hoi Iran gi army yo na direct hoi ground invasion toraga hariba army base masi punna capture toraga maduda leramba US army ma haisi फारगा ईरान दा पुरकनब तौरसे हबगी वरी फो हजि याउसिले को अदुना हजि यामना मिडल ईस्ट प्रॉब्लम लाकने हबदी करिगुंबा ईरान नसु मदुगी ग्राउंड इन्वेजन तौरगा दि कोयता अदि तादि मिडल ईस्ट लाइबो हि अरब कंट्रीज मखै चा चौबा रिटालिएशन अमसु लाकदुने अदु मोय खन्थब मथौदि तानि को हजि मदुने हजि डिफरेंट मीडिया सिन पॉलिसी ईरान मदु खन्थब मथौ तानि मनमदि मदु हेक तौर मतुंगदा अरब कंट्रीज मखैसिना उनसिलगा ईरान दा ओखलगा मुका करिगु मखर तौरखिबसि यायबा अदु हजि होय ईरान गी एमबी सिंग हारसिना अखोयना मिसाइल अटैक तौर सम लाइबोदि मतम थिनथरे अदुना मखोयना अखोयदा अटैक तौसु लेट तौरिना मसि लोइथोकनबा म नाइनबगी दमकता होगी आर्मी बेस सिंग जे मसिदो एना अखोय डायरेक्ट ग्राउंड इन्वेजन तौरगा मखोय आर्मी की US आर्मी मखै से पुन्ना कैप्चर तौरगा अखोय ईरान दा पुरासि अदुदो एना वासि असेम मंगांगना बया गदौनि हेबो फमम दा लाखरेबा अदुना सिगी तंजा सिदि होय US की साइड की यामना खन्थबा तंजा ओरे को हाना होय तिता तौरमगी मिसाइल अम कापसिन बा मो हलक खरलगा पीस दिल तौबा अदुगी पोति यारो इदिनि वंस करिगुंबा ईरान हारिसिजो अखोय सोवरेनिटी होय की कंट्री सिंग नबगी दमकते अखोय दि सीबी यादवनि अखोय एनी उपाय तौरगा लांसिंग हमनबा तौरकनी अदुगा US आर्मी सिंग तुनबा तौरकनी हेबनिना यामना मखन मखन तौरखिबिसि हाइबा ईरान की मनुंग देको अदुना याम थिना खन्थनिंगे तंजा ओइगानी हाइबि ईरान सो अदुगा USA सो अदुना अखोय चैनल सिदा मयामदा मखा तानसु पाउसी जियोपॉलिटिक्स अमदि वार गमरि लेना मिडल ईस्ट अमदि रसिया यूक्रेन की वार गमरि लेना बसु अखोय मथंग मथंग मयामदा शेयर तौजरके अदुगा नौन संगबि अखोय सिनाउ सिंगना चैनल असिबु सब्सक्राइब तौसिनबिरमो अदुगा मखा ताबा वीडियो दा मु मयाम पुन्ना मुक थेंगनरसि।